أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالي تماشاوان ميهجا إيروجي ببرنامج كانو أمل سر إكران رهبر تيفي بهفدورة بن إن شاء الله قام سودهم بخير هاتن خدش ترازي به باش إن شاء الله الحمد لله. تماشاوان مي بقيمة برنامج مي قدرباس بيدا ما بحثا حياتا هود عليه السلام كربو خدای تعالی نصیب بکه می ایروجی در دوام بکن خوام سوده هکت بیراوه ده بجی ما حفتیادی ما بحثا هود علیه السلام قومی اینا که گو سببا گو عقیده خوون دا کربون کتبون نابا غفلت که چاوا شاشبونی که چاوا ظلم الانسانا دکرن مسر به خبر دابو ایجا انشالله ام ایروجی ام توازن ام جورو پیدا ام دوام بکن پشتی وی قاسی ظلما گوت کرن وی قاسی گو جباوریه دور کتبون دیساجی خدای تعالی تم دایم رحمه خو العبد خودکه و بری عبد خو ده خیره ده قنجیه رب عالم بخواستانه هم دوی کلی که ده کاریبو عذاب سروان ده بشینوان هلاک بکه لبری رب عالم دیساجی خواست گوان گنهیوات بیرا بینه خطای و بینه برچعبه گو بلکی توبه بکن خوش عذابم خلاص بکن جبر وی که جهود علیه السلام مختاگو پیغمبر دشینه جباوا هود علیه السلام چه زمانی دی چوا هیتابی وان دکه ام خوازن ایروژی امش تماشاوانی خوره وانا که بین زمان کرم کن. بله خودش ترازی به. بسم الله الرحمن الرحیم. اون تمام خیر هاتن سر اکران رهبر تیویه. خواه تعالی به آیت هود سورسی یا 5 در رب عالم دبیجه او قومی عاد مبرای و هود جوان را الچی olarak şand. بنيره ربي عالمي دناوا قومي وان دا جوان را يكي دشينه يعني ويسا تدي وان قومي دبچوك دبينن يا اگر گو ربي عالمي جوان قومي دجي الچيكي جوان را بشاندا كاربو بشاندا چونكي ربي عالمي يعني تقدير ياوية كي بخوازه وي كاره بشينه اما دجناوا قومي وان يكي گو اوي ناز دكن هند بي بنيره هود تدي دوا برنامه دجي ما بحث كر دبي آله ديو باب وجي يعني ناف قومي خود ان يشرف ليبو آله يعني بزانبونا خواه آله علم و طاعت خواه آله شفقت و مرحمت خواه دبي آله مردیتی خواه تمام طرف تمام وجد هات ناس کرن دبي دي سال جسيوي و قوتا وجي دي سال جيبو هاني نكي ميوانا بو كي قني دوي دري ده فرصة الشيطان ونفسه وان رجي درني ربي عالمي وي فرصة جينا ده الشيطان هاني قواب بيب خابي نبي بني رهاوا يكي دي قومكي دهات يتماوني باور بكن يا ده كيمي ويب أصلي خب نسبة كيمي ويا مثلا خداي تعالى آيات ده جيبتنا هاني البرشابي ما ديتنا دبي مش قومي قادرة براي وهود شاند دیسات آیت عراف سورسی 65 ده دبیجه هود علیه السلام جواره دبیجه گاوی گود چوا دعوتی دین خدات که گاوی گو واجو اجبونی خلاصیا و غفلتی جوی تعریتی و خلاص که گاوی گود چه بروا جوان را دبیجه کی دبی ای قومیم عبدیتیش خدا را بکن جوی پیشتر اله جواره تنیه تدیش الهی واش بوتا هنه دبي جوي بيشتر إله جوارة تنية ونهي خو محفظة ناكن ما ونهي خو محفظة ناكن بفي شكلي هود عليه الصلاة والسلام دتشي بر قومي خوي وان دعوتي باوريا خدا دكه دبي ورن وگرن لعقيدة إيماني نوه وگرن چونكي بي إيمان بون وهانية حالك يوسا وج إنسانتي دور كريه وج أحلاق بونه دور كريه وأحلاق سس كريه وظلمكار كريه ونحق كريه ونككتنا حالك يوسا ورن وگرن بنيرن لساد آيتا هود سورسيا 5 دوا دبجه أي قومي من معرفتش ربي خب خوازن دورة توبة بكن خني زيده باران سروده ببارينه خوني ما تيويل سرويه يعني وي ابني مدانوا اما قو انورم وگرن قو ان توبه بكن ان بري خو بدني ان معرفتاي بخوازن اوي زيده باران سروده بشينه اوي قوتي تيخه ناصر قوتاوه بقوتاوه زيده دربك دبي بگناها نكن
روی خوش خدا نوگری. يعني تبرد خواهم سوداني الجور آيات أجيكو أنفعم دكان خدای تعالى تبرد مثلا هم ودابتي عبديتيتك هم جد بوقتاقو ون عبديتي بحقيش مرة بكن شفاني متى تشتكي وجي كيم نابا حتى تبوي زيادة ترببا. يعني ذاتاً خودی وان نیمتا خدایه بنیرن انسان نه ویگا رجی ام شخور رجی نفسا خور رجی دبیشن ویگا ام داوا وان نیمتا دکن یا ام دنا وان نیمتا د کیفیت کن یا د ام دو وان نیمتا دکن یا اف نیمت نجمنه ev nimet خدا نه بنیرم برا تماشاوانه hani düşünce بکن پار باران yani Türkiye نهات لوی بلگی نهات انسان کتنه چالی هر کس کتا حیرا خوارنا خو هر کس کتا حیرا میدا خو ویگو امی جواب کن ویگو امی جواب کن کسی چاره ندید چه چاره بو انسان در کتن دعا بارانی ancak خدا چونکی بشینه باران کاره بباره حتی گو خدا تشتکی نشینه تو قوت نکاره بینه میدانه بجا خود علیه السلام دبیجه کش قومی خوره دبی بنیره شخواه اول سر وهنه گاوه گو اون ورن اون جوی حالی خو بگرن اون پوشمان ببن اون توبه بکن ای خدای تعالی اف حالی گو اون خوپی مزن دکن ای سر و زیده تر بکه و نیمت خوشی زیده تر بکه و قوتا وجی زیده تر بکه یعنی ریا حقیقت شانی وانده ده يعني وانبال خيري ودعوتك چونكي حمو پیغمبر انسانيت را سبب خيرينه اما قومي وي بعقل تتكن بنيره انسانك قلت دعوتي خيري بكي اقل قلت الدو وي خيرينه چي او كس بعقله يكي قل دو خيرينه چنه بعقله خوا طالبه بلي والله بعقله دوي زماني دجي بعقله دوي زماني دجي بعقل بو بعقله او انسان بعقل چه دبجن او پیشوانی وان کافره اوی گو خودی پوتا شهود علیه السلام را چه دبیجن دبی ام کسیم باور دکن دوری باساوی کتی دبی میجی دبیجن شروع علیه السلام حال بکیش هر کسی بهتر وان حضرت هود علیه السلام ناست کرد tabii ki nast کرن زانه بون کو چقاس انسانه کی زانه انسانه کی hani عقل و قیمت و قدر کاره yani ناوان دا خوی قدر بو هود علیه السلام بری گو پیغمبری اجبوی پیغمبرتی هری بر وانا قیمتها والبر تبا هبو اما کنگی گو منفعتها واکت میدانی وان تشتا همیش بیر کرن او کسی گول قارشی ربی خونان کور بیوه چوا قیمتا پیغمبر بگره تابی کی ناگره دبیجه کی قیمتا پیغمبر ناگرنج ذاتنی جیره دبیجین کی دبی ام کسیم باور دکن دوری باساوی کتی تبی میجی و دبی تدرو چی هر کسی بهتر وان زانی بو بچقا انسانك راست و امینه بله دبی امزانن دوری باساوی کتی تی درو چی بنیره انسانك ایرو وره يعني فيغا في زماني درويه مدى بيجي كي بتبي ميجي دوري هاني باسا مو تماشواني مكت يجوان ربي قوتني بيميجينا دروتشينا امي تشبكن امي رابن امي خو عادسكن بلكي امي بوي شكل جوان را معامله بكن امي واتشوا ما حقارات المكربه امي حقارات الوان بكن اما حود عليه الصلاه والسلام وصانعك بله شو خواهم سودست خوازم بیجی مثلا اسلوبا براستیا تمام پیغمبر اجی که و هایا لبلی دور دجی که مثلا امی بیجن او قومی گوش هر کسی بهتر ناست کر اخلاقی وینا که طبیعتی وی شان و شرف آید نابواد خویایی بو دیس اجی وقتا گو دعوا حق جوارد به چاواد بنا نیاری وی و چاوا مثلا حقارت لیت کن لی اسلوباوی القارشی و چاوایا ام تخوازن چونکه اف تمام مسلمان را لازمه گو انسانکی گو باری دعوا اسلام دابه ملیخو او جی که وارث پیغمبر آیا لازمه گو اسلوبا ما جی که بوی شکلی با ایجا اسلوبا هود علیه السلام چاوا بلقال işte اسلوب چقا انسان را لازمه که خدای تعالی آیت ده بیجیته نزمان بنیرن تشتکی گوزا نزا مهم به خدای قرآن ده نابیجه اگر گو تشتک قرآن ده هاتبه گوتن دمک که اوجبونی ما مسلمانا مهمه لازمه عمل گوری وی عمل بکن ده آیت قرآن ده خدای تعالی چی ده بیجه عراف سورسی یا 67 ده دبیجه کی هود جواره دبیجه دبی بزمانه کی فسیح و بحاله کی نرمیتی يعني نب شرها نب مقاته
دبي جوان را دبي جكي دبي أي قومي من دبي أزنبي ميجيمة أزنبي ميجيمة دبي الصادج الشي ربي عالمي ما اشتراف خدا بجورة هاتم شاندن خدا من جورة الشي أولا رخشان دي ساد جي كده در باز دبي ما زاف جورة عجيبتي ربي عالمي يكي جناوه يكي بحبينه وجورة بشينه جبوني الشيتية ويبوني قروية وبال خيري ببزفرينه بنيرة تحقارت لواتنا نوسا أو هو قاس حقارت لتكن هود عليه الصلاة والسلام حقارت لواناخه أو حقارت لواناكه بنيرة أو وظيفة إنكار دكن أو وظيفة خوشي ناكه بشبهي وظيفة خو أمينة جوربا خو أمينة ودريا خدا ده چی لازمی به بجيتينه أما قابي بجيتينه جي زمانك خوشيك بحالك نرم شفقت ومرحمت تينه زمان چونكي پیغمبر الچي خدانه بنيره قوتني خداش إنسان آرتينن عيننا قابي قو قلق جارابة تينه زمان هما لازمه بين زمان قويا مشخورة بان شخورة بكنا موديل وبكنا örnek diye. قابي قو ربي عالم زورية آدم عليه الصلاة والسلام بشتاوي در خذ الجنة دا ويشاني آدم عليه الصلاة والسلام دا دبي افكينا يا ربي من دبي اولادي تنوي حتى قيامتي ورنا صاروية دنياي دبي الشوقة نورا هنا كاد نافا بريوانا دا جواني دن زيدة تربون الويدر دبرسد بيجي آدم عليه السلام دبي يا ربي شوقة هنا كاجيا هنا كازيدة ترى سببي وان چيه قالو دبي او الچيه من نافا اولادي تدا حباندنا ازي وان پیغمبر ولا راح جوان أولادي تيدرب شينم أو الديني من جوارة تبليغ بكن. بله. شخصا هود عليه السلام جخوام سوداني البيجاد بماون بيش هاشت من خدای تعالى جو يكي جناب ودار خجبوني جو نصيحة طالوا بك. إجا دورتا قومي عاد نزانا يعني ويتش جواب بديه. بيجاريت بيجني دبي دجبر قول قارشي بوتيما دركتيا دبي بوتيما جزاك دانتا. تجزا دانتا والتخستنا في جارتا نزان عقلي خو قلان مش بك عقلي تسريتا شوية يعني çünkü الويدر بوي قوتنا وي بوي دعوتا وي ده هر قوتني قد بجي حمي راستن او جي زانن راستن اما قابي قو قبول بكن لازم دفجوي حالي باردن اما ناخوازن دفجوي حالي شي باردن مشتاجي ذاتن وقت قومينا كيولو جرد بيجا بوتي مولو التكرنا بيجاري ديسا هود عليه السلام دبيجا ودوب دستي خو چيكربون ون ايرو ون جوارا سجده دبن دفردجي اصلا دا ام فهم دكين كي گو چخاس انسانه كي بعقله كي قومي خوشي دكشينه گو سر بفكرن العقلي خو بشغلينن دبيجا ودوب دستي خو چيكربون و ايرو ون جوارا سجده دبن ون دبيجن الهي منا تشتكي گو نه فدايها بنا ضرارها بنا جوارا و نش خورا و چا ضراري بدمن دفرد اصلا گو انسان عقلی خو بشغلینه بفکره اوی خطا خو ببینه اما خدای تعالی هو قاسی قلبی رش کربو هو قاسی کربو بون کربو بون اف حقیقت لبرچع بیا بودی ساجی فعلنت کرد پیغمبر خدا خدي عقلن وصفك وانا يا ربي عالمي قابا بابي وباسا وصفي پیغمبر عدك عقلي وادر تخبيش فيه اشته پیغمبری خدا دخوازن گو او عقلی گو خدا دایه انسان وی عقلی او جیفکا گو ریا گو خدا شانی وادایه وصا بدنش خلاندن جبر وینا گاوه گو انسان بقیرینی و بشار و بهتیکتی گوتنه کی ببیجه قرشی انسان تجاری گو در ناکه بنيره لازمه پیشی انسان اسلوبا خو خوشک بکه لازمه پیشی انسان زمانی خو خوشک بکه لازمه پیشی انسان نیتا خو خوشک بکه نیتا پیغمبر تماما چیه نیتا هود علیه الصلاة والسلام جی او بو چیه خلاصیا انسانایه خلاصیا قومیویه نیتا نوح علیه السلام جی ابو نیتا حضرت محمد علیه الصلاة والسلام جی ابو جبروینا قاوی گودچین وان قومی خود دعوت دینی حقیقت کن تبلیغ دعوت خدا جوان رد بن تخوازن گو خلاص ببن
تخوازن گو توبه بکن تخوازن گو پشمان ببن جبروی ناوی شفقتا دلی خود در تخنه میدانی بخوشکایی بدلالی دل ایشاندن جوارا دبیجن بنیره نوح علیه السلام حقاس گریه حقاس قیرین و زارب خدا بکر ناویوی بیله نوح اولا خات دانینی چونکی خدا دخواست هود علیه السلام جی گاوی گود چل بر قومی حقا قوم حقارت لید که شخوا او نایه بیراوی ساده جوارا دبیجه که بنی رز نبی میشیمه از نداره او چیمه زادن اونوی ناست کن اون زانین که خودی عاقله اون زانین که خودی راسته اما دبیجه اف پوت تفیدا واش ورد تنیه ورن دف جوان پوتا بردن ورن خو خلاص کن هنی ویگا تگویا دو وان چه کربو عقلی خو کا بشخلینن اون بری و هبون تشتكي قو بشتي وورا ميداني شوية وإدامة بك شوائي بدوة شوائي جورا آوابك تشتكي قو أقل في قبولك تنية جبروي نادبي أقلي خو بشخلينن ورن شخورة توبة بكن اگر قو اون توبة نكن اف خداي قو رحماوي هوقا زيده غضبا ويجي هوقا چتينه غضب مثلا بردا وقتا گو اصل ده اسلوبات تمامی پیغمبرایه افجی که رحمه ربی عالمی سر عبدی شانی مدده یعنی ابقاسی اسیان و گناهکار و ظلما گو دکن دی ساجی خدای تعالی بعذاب انسون پیغمبرینا که انسانات ترسینن یعنی پشتی گو ارتق از بیجم هیویا وانا که جوی ایوا انسانا نامینه نوکاد بیجن جاج عذاب خدا بترسن حتى او عذاب تخوازن حد بنيره دينات ليبه قومي نوح جي عذاب خست دهاتن دقوتن كا عذاب دقوتن ما تبدفش بيخمبرتي بردات بيجا مرانغوستيت كي دقمي آوات كي كا او عذابي قوت دبيجي چاوري ما الفي عردارو تراوا آف چاوري ما خستن غازي كرن قومي حود جي غازي بلايت كن او جي داوا عذاب تكن چونكي هقا كفرا خدا غدار بونه حقا گو خداش بیر کرنه حقا گو پای شیطان و نفس و هواها بسا خو کتنه مزنای خداش بیر کرنه بلش خو خامه سوده حتی بینه جاره که نه دجاره بلکه چند جاره چونه با هود علیه السلام گوت نه ای هود ام پی حسیانه که گوت بحثا عذاب تکج مرا که او عذابت مال کو و کنگی وره و چاوا وره ام لیویه سکنی نه چما نای حتی دبی وقتا گولو دبیجت به هود علیه السلام دمینه شاش هانی چونکی اوی حقیقتا گود دید قومینا که ندید یعنی عذاب تخواستن عذابه گو خدا مثلا بسر واده بشینه که زانی بگوی تمام هلاک ببن وان انسان دهات جیرد گوتی که او عذاب کانی الکوما وی کنگی بسر مدوره چما تشانی منادا اشته عقیده گاوی گوش میدانی راد به گاوی گو باوری هم داد به باوریا آخرتی جی هم داد به باوریا عدالت رب عالم جی هنداد به باوریا قدرت رب عالم جی هنداد به او انسان کرد به کرد به لالد به ساده دنگ نفساوی چیه ساده دنگ شیطان چیه او هوا او هوس داوات چلی بکوید که وکیدن عقلی وی باشقش تشتکی حقیقت ری ناشخله خدای تعالی آیت قرآنی دجی نابیجه گوی وحیه حس ناکن چاوی وحیه نابین بله خواه مسعوده جا وقتا گو اف قومه هود علیه السلام دعوه عذاب تکن و جاری خدای تعالی اشارتنا شانیوانا کده اجام توازن امش تماشاوانه خورج و بین زمان خدای تعالی چوا عذاب سروان دشاندیه به چه شکلی اف قوم هلاک بویا بیش بخیره خو بین گاوی گو حضرت هود علیه السلام تدی رب عالمی ویگا مگویا حتی گو قومک حق نک عذاب سروان دناشینه گاوی گو قوم دچش قوم خور حقیقت دبیجه او چقا دو حقیقت کتیه گوجوان را بین زمان او دیسا باور نکن او دیسا حقارت لید کن او دیسا جگوتنی خو نای نخواری ظلما خو بردوم دکن بجاری رب عالمی ایقاظا جوان را تشینه بنيره سريع أولي دبيجة قابيقو هود عليه الصلاة والسلام أول بيخمبر تيجي رهات شو حزورا مزني وانا حميل دوراوي بون داوا حقيقة جوارة كرغو ورن دو خدا ورن دو داوا خدا توبه بكن ديني عقيدة بقرن باوريا خدا بقرن لوي درجة را قوت نچه قوت يكي تني ام هفقس إنسان تب چه جسارتي تلقارشي ما دسكني تم دعوتكي تكي ام قومك وسانك وهرو هزار زارو كمتي ميداني
بنيرة خوب ويما زنكرن لقارشي حود عليه الصلاة والسلام إيقاظ ربي عالمي بيشي بشكل جوارهات دبي 10 سالة زاروك شوان رچين بون خدای تعالی وساکر حتی 10 ساله پیرکی وان زاروک نهانین میدان دنیای دبی رابون چون بر حود علیه الصلاة والسلام خوستنگو هانی هید غفلت دبون باوریا و دگج نبوبو هما زانبون یعنی بنیر زاننجی ها اف عذابش طرف خدا و تیجواره زاننجی هما نفسا وان حقس غداره حقس جری درکتنه تجاری تسلیم نابن هانی نوح جی گازی کوری خوکر دیت آف جهات یا بنیره پیشی گوتن آفات چه دیتن آف بنی ارده ده درکت دوی ارده رو تورا و ده آف زیده بو گازی کوری خوکر گو وره گو نازیتی که مچیازی خلاص بو هل بکی دیت بو جوی حقیقت قومی حود جی دیت بو 10 ساله گاوی گزارو که وانچه نبون رابونه چونه بری گو جمره دعا بکه برازارو که مچه بن قاعدة بفي شكل بيرا خبردان ديسا بغفلتها خود زيدة چون ديسا حود عليه السلام حقارت لكرن ديسا وي تهديد كرن قاعدة بفي شكل دوام كرن دبي جيرا قوتن أحقاف سورسية بيستو دواده دبي تجبوني مجريا ربي مدريني دي تحت خبر دي تجمرة دبيجي جبوني قلت مجرية ربي ما بيجي ديت مدر تخيج بيريه ما تفقريني او زمان كا عذابي قلت تبيجي چه عذاب ببيجي براج مرة وري قاوي قاو دچن جبوني زاروكا دچن بر دبي دري هود عليه السلام جيد ببني رأبي قازك ربي عالمي توبه بكن خدا ناز بكن دب جوان بوتا بردن عقيدة إيمان جوان را حقيقة إيمان جوان را تبليغ تك لويدر ديسا توبناكن ديسا إيمان خدانينن أقصده هود عليه السلام تهديد تكن دبكا أو عذابي قلت دبيجي الكل نخبرا أو عذابي توري أمج ربي خواج بوني بوتي خوا دبي مناقرن قابي بفي شكلي بجار ربي عالمي باغو بختشي وانا زواتك باران سروا قدك قاوي قو باران سروا قد بجا او كانيه قو صاد هركن او كانيه قو جوان سبب مظنبوني بون او باغو بختشي وا دبي سلطناتا وحقوقا زيده بو دبي هر مالكي قاوي قو چوا قو تبحث كل كو درجة جيه خوش حبوا لوي دري آباد كرن با حوزي مظن داد قرتن ودورا وانا كيف تكرن دبي او كيف وزوق همي هندابو چونکی خدا رحمتا خل سروانا برین نشت بجاري باران سرواده بباره دبي هاتنا وس حالكي وسا دبي بجا مختاجي قفك خوارن بود اما بنيره ديسا بوشمان نابن ديسا جي توبه ناكن يعني خدای تعالى ربي مشاش نكه مبدستي نفسا ما والشيطان ببرنده يعني برات مشواني مجيش خورا باش بفكرن سروي لازم انسان القارشي نفسه الشيطان تمي دايم هشيار به جانا عملني وصاد حياته انسان دهنه غفلتني وصاد حياته انسان دهنه بجاه حقا انسان دوان دكبه حقيقته وي غفلتي نابينه تيخا باندن اشتراف نفس بتيخا باندن طرف شيطان بتيخا باندن اشتقومي حدجي اشتراف نفس الشيطان خو هاتبون خاباندن دبينن خدای تعالی وان ايقاظا جوان را دشينه جبوني باور بكن بري واد دا قرينه اما او ندبينن او نجي فام دكن الدو غباران ناي مدتكي او بجا كاني جي زواد بن او باغو باغچه همي زواد بن دچن بجاري اف قوم لهيويا باراني يعني تسكنه شخوا مسودل گوری روایتات به تدیما سرت برنامه خود معنی بو زمان مگو هنگی حیوانی و زحبون پازه وان دبهی و زحبون يعني وصفه خود به وقتا گو برددان جیگو دچیرین دبیولو نرتنای بلا هاو قاسی به کیف خوشت بون اف حیوانی و تمام شتینا و جبرچینا دبی دمرن دیسا عبرتش خورا ناستینن دیسا پوشمان نابن بجاري وقتا گو او عوري گوشبوني عذاب سروادتين چعبري عوريتكن بجاري ديسا كيفانا كتد بباوي باران ديسا اجمرا ورا حال بكي نزاني بنقو او اشارة عذاب ربي عالمي بيقو هاني او زوابنا عردي حشك دباد تشيا لازم باران ورا
قاوي قبري أو عذاب جوار رب العالمين هود عليه الصلاة والسلام بيد ده حساندن هود عليه السلام حتى نقطة باشيش تخاصي قوفقرن جوان را تبلیغ دکه اما او باور نابن اما او تسلیم نابن رب العالمی به جاوی عذاب شروان ده بشینه یا بار اورکی رشت شینه ده بشه اورکی پر رشته ده به گاوی گو اوی اوری دبینن هود علیه السلام جیوی او دبینه و جا زانه او عذاب اوریه يعني أوري عذابية حتى دبي صحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام دبي قاويقو دنيا عوربو يعني روجي قباران بهاتا قاويقو دنيا عوربو دبي رسول الله صاب محزون دبو عليه الصلاة والسلام دبي صحابيا بي محزون يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دديد جيرد برسين دقوتن يا رسول الله چماتوها محزوني دبي دقو كهال وي عوري بنيرن با عورك رشتي قالوا از نزانم ناواوي عوري دا رحمت هيا يقصد ناواوي عوري دا عذاب هيا چونكي قومي حود بعوركي ها تيدا عذاب هات وهلاك بو يعني او عوري رش قاوي قو سر وابتي قاوي قو بر وانبتي او قوم هيجي جوي اينا داخو جوي كفر اخو ناوغره اما حود عليه السلام زانه عوري عذابيه چقا ايقاظ دبي حتى دبي جوار دبي اي قومي من دبي يعني جارا باشي ما دبي بلكي بقرن دبي اي قومي من ورن دبي جوي غفلتي شيار ببن ورن توبه بكن بنيرن هيجي وقتي وهي اور عذابي عوريه يعني او عذاب دبي او نابابي عوري دهيه ورن توبه بكن ورن پوشمان ببن برا خدا رحمه خلوه بك و او عذاب السروه رابه اما دبي او كوربون و او كربون و او بيميجيبون دبي وفكر نكر وفام نكر وانحس نكر ددي تنجي فام نتكرن و جوي عذابي پوشما يوي عذابي حق كرن و وي عذابي برخوك شاندن بجا رب عالمي بفرطوني او كافرتونا قومي وبي شكلي بي عذابي هنداتك بلش خو مسودت به وقت عول اب عور دديتن اوان دگوش خوي باران ورا پشتي گو هود عليه السلام مهاج وارد بيجا ترسك دكبه دليوا او جيكي او سرايوا او قصريوا يقو آوا كربون قو هوقا مثلا لي امين بون كي قوي او وانا محافظة بكن دبي امي جيبك هبنا خانيه خو و امي دريه خو آسي بكن امي خوشك خو بنخمينن تشتك بمناي بني رزاني بون جياسن دا ترس كتا دليوا لبلدي ساجيا خو نهات نخواري دبي كتنا خانيه خو كتنا قصري خو كوشكي خو دليل برخو مفتكرن وجاء ما ربي عالمي وقتاقو بخوازة تشتكي قو هلاك ببا تشتك لبري ناسكنا بنيرا وقتاقو ام دنارن ام ببايكي هلاك بونا خداي تعالى بابي سوكك وهال واراتك دبي عيني هاني بجنو بالاوانجي بلند بود بيوكا داري خرما بون دبي وكا چا داري خرما قولو تشكوكي وراكا وتبابي جلبر باي بفرة هرا دبي عين ربي عالمي ولو الواكر او كوشكيوا او سراي قولو ساغلام تشكربون تتشتي جواناك محافظة نكر قابيكو او عذابتي بجا ربي عالمي هود عليه السلام او كسي قوجي باور كرنا وان خلاص دكا يعني وي عذابي سروان دا درباز دكا دبي او باي قودهات بايكي هي نيكولا راح لوان دكت بايكي جمدي بايكي وساخو الشق وإنسان هي نيك بك بوي شكل جوان ردهات اما دبي هفت شبو 8 روجه دوام كر افبا دبي قاوي قوباهات دبي بعذابك يوسهات دبي وان انسانا لير هندكو افبا بايكي شديده çünkü ser çide nefaka jare mesela jara barang gute nefaka wan bae debe çünkü deditin ködere de derbaz bu ve deri taru mart kır hında kır deri debe jbervina gave ve bae fark kırın ler hentin debe bazdan çünkü nawaxan yeho u deril xogirtin debe ama taqdira rabbi alemi gave roja paşi debe o peşi o bakata nava mali wana debe peşi cilewana چران دبي صورة چرمي لشي وانا چران دبي او اورغاني لشي وان ده همي تقاندن وي باهي خدای تعالی به وی شکلی به وی توفانی روحی وستان چونکی
بنيرة قافيقو حود عليه الصلاة والسلام دچه جوان حقيقتا توحيد دبيشه دبي ورن باوري بخدا بكن داوا معجزة كي الحود عليه السلام دكن دبي ياخد معجزة كي شاني مبدا دبي اون چت خوازن دبي ام تشتت خوازن باي فيالي و فيالي بزيفرينه امر رب عالمي تقدير رب عالمي و معجزة حود عليه السلام شاني قومي خود ده بري باید زیورینه کی جانالی تخوازن ویالی بد زیورینه اما اوه معجزه دبینه جدی سباور راکن خدای تعالی بلای بوی بای جوارشاند و بوی بای خدای تعالی وحن باکر و نخرو کر بوی شکلی عذابی خود سر قومی حود علیه الصلاة والسلام شاند و آت قومی صاحل عقبو خدا جا راضی به انشالله خدای تعالی انشالله جوان تشتیگو ام ده حسینن ام عبرت بستین ام بخنا حیاتا خو ام جه استفاده بکن ایروج برنامه ما داوی بو وقت ما خلاص بو ام انشالله حفتیه کدی حیاتا پیغمبر کدی ام بهف دورا بن خدا جا راضی به سر چابار هاتن گلی تماشاوانی میهجا ایروج برنامه ما داوی بو حتانی حفتیه کدی تمام بمینن خیر و خوشی و سلامتی ده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته